Dva velika prijatelja, Tito i Čaušesku, otvorili su 16. maja 1972. godine hidroelektranu Đerdap. Bilo je to građevinsko čudo. Sticajem okolnosti pronašli smo film koji je ostao nemontiran još od tog vremena. Snimci su u boji. Na osnovu novinske dokumentacije pokušali smo da rekonstruišemo redosled događaja. Dva predsjednika, Tito i Čaušesku, su krenuli svako sa svoje strane Dunava. Tačno u 11 časova sreli su se na sredini Velike brane koja je ukrotila moćnu reku. Dnevni list Politika tada je izveštavao sa svečanosti. Susret predsjednika Tita i Čaušeskua bio je izuzetno srdačan. Dok su izmenjivali prve reči dobrodošlice, đerdapskim klancem su odjekivale topovske salve, a sada mirnim vodama Đerdapskog jezera zaplovilo je 100 jedrilica, izvodeći neuobičajen i do sada neviđen dnevni vatromet na vodi, izvestila je Politika. Po protokolu dva lidera su izvršila smotru počasnih vojnih jedinica postrojenih u njihovu čast. Tito i Čaušesku su otkrili mermernu ploču u čast graditelja i kao obeležje večnog prijateljstva. Prigodan tekst je uklesan dvojezično. Dva komunistička lidera, predvodeći brojne delegacije u impozantnim kolonama automobila, prešli su na rumunsku obalu Dunava. U blizini Turn Severina održan je miting kome je prisustvovalo nekoliko desetina hiljada jugoslovenskih i rumunskih građana, među kojima su bili i graditelji. Na mitingu su govorili Čaušesku i Tito. Želeći da istakne veličinu graditeljskog podviga, Čaušesku je izneo nekoliko podataka o objektu. Površina jezera je 170 kvadratnih kilometara, prelivna brana je 441 metar. U jednoj sekundi prelije se 15.500 kubnih metara vode. Instalirana snaga hidroelektrane je 2050 megavata. Politika je prenela reči Nikolaja Čaušeskua. Pregrađivanje Dunava i pretvaranje njegove snage u energiju i svetlost predstavlja divnu demonstraciju stvaralačke sposobnosti čoveka, džinovskih izvora kojima raspolaže socijalističko društvo za ubrzani razvoj proizvodnih snaga, napredak privrede, podizanje stepena civilizacije i dobrobiti naroda, rekao je Nikolaje Čaušesku. Po završetku mitinga, Tito i Čaušesku su se odvezli u vladinu vilu, gde je za jugoslovenskog predsjednika i najbliže saradnike priređen svečani ručak, a ostali gosti ručali su u hotelu Park u Turn Severinu.
Državni savjet Rumunije dodelio je titulu heroja socijalističke Rumunije i orden pobede socijalizma predsjedniku Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu. Odlikovan je povodom 80. rođendana. Svečanom činu su između ostalih prisustvovali Kiro Gligorov, Mirko Tepavac, Stane Dolanc, Krste Crvenkovski, Milenko Bojanić. Za vreme ručka predsjednik grada Turn Severina, Jon Radu, predao je Titu zlatni ključ ovog grada povodom 1850 godina postojanja. Veliki zlatni ključ je došao u prave ruke. Supruga druga Tita, drugarica Jovanka, dobila je zlatnu medalju ovog grada i jedan ćilim s rimskim i dačanskim motivima. Izvestila je između ostalog politika. U čast svečanog puštanja u rad hidrosistema Đerdap uveče su predsjednik Jugoslovenske vlade Džemal Bjedić i predsjednik Ministarskog savjeta Rumunije Georgi Maurer priredili prijem u hotelu Đerdap u Kladovu. Pored nekoliko stotina zvanica, prijemu su prisustvovali Tito i Čaušesku. Pored ostalih, rukovali su se sa Ilijazom Kurtešijem i Mahmutom Bakalijem. Kod hotela Đerdap u Kladovu priređen je vatromet.